nimba ari urugamba rukomeye n'urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mama 23 na Wazalendo guhagarika imirwano. Ibyo ngibyo ni inzozi zibagirwe we kwibabwira itabone piko poko n'ukurwana mpaka murao. Tariki 26 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026 umunsi wiriwe ari mubi umwaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'imirwano yakomeje muri Fizi kuri Wazalendo, position zabo zagabwe ibitero biremereye no barahaguruka bati olingate muzange cyangwa se muzemere natwe tugomba kwirwanaho duhagarare bwuma tuzana imbaraga baturase tubarase batuzonge tubavyonge nakundi bigomba kugenda. Sibwa Wazalendo nabo bahagurutse n'imbaraga nyinshi cyane bati tugiye gusekurana ibisasu byinshi byumvishwe muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, aho Wazalendo ndetse na M23 bakocoraniye maze rugahinduka isibaniro. Ndavuga urugamba ndaje mbikubwire kamwe ku kandi kuri urugamba rwabereye muri Fizi. Sibyo byonyine, agace ka Katoyi ahangaha ni muri Masisi isanzwe igenzurwa by'igice kinini, igice kinini cyaho kigenzurwa na M23, aho M23 yirukanye FARDC na Wazalendo mu bice byinshi bya Masisi. Ariko Wazalendo na FARDC ubungo bateye intambwe bigira imbere bati tugomba kuza kwisubiza uduce twose murimo, tugomba gukoresha ubushobozi bwose n'imbaga zose, abanyagihugu bacu bagomba kudutera inkunga maze tukisubiza ibi bice. Indege za kajugujugu ebyiri ndetse n'abasirikare benshi baturutse Walikale bari bahagurukijwe ngo baze kurwana muri Katoyi. Itangazo cyangwa se itegeko ryavuye Ikisangani yise yagarika iki gikorwa bagitegura undi munsi, ariko abatuye mu gice cya Rushebere biboneye mu kirere cyabo indege za gisirikari zasaga n'izikerekeza muri Masisi ngo zijye kurwanayo. M23 irivuga yuko yabonye sinzi imirwano ya Katoyi, ariko ngo ntawakizera umutekano mu buryo burambuye. Ndakubwira byose ko bizagenze muri kara gace nyirizina bivugwayo ndetse n'uburyo urugamba kuri ubungubu rumeze, na cyane ko ruterwashyirwa akadomo mu buryo bwuzuye. Nibyo habaho gusubikwa, habaho kugiza inyuma, ariko n'ubundi ukitegura kejo cyangwa se mu kandi kanya birongera kugenda nk'uko byari bimeze, urugamba rushobora kongera kuba isibaniro. Turabigarukaho. Abarwanyi ba M23 twirwaneho benshi muri Fizi, amakuru kuri ubungubu aremeza yuko bamanitse amaboko maze bati ntabwo dushiye kurwana namwe turabihereje. Nabarwanyi bavuga ko barwanira kuri ihuriro rya M23 twirwaneho bishyikirije FARDC nyuma yo kubona ko urugamba barimo kurwana urugamba rw'amafuti. Amagambo batangaje yagaragaje neza cyane imitekerereze yatangiye kugera muri M23, ari imitekerereze ya Kinshasa ivuga yuko bate kurwanya intambara y'abakongomani, bari kurwanya intambara u Rwanda rubashoramo nyamara idafite ikizabamarira. Abangaba bahamije neza cyane ko amabwiriza ngo bakira ndetse n'ibyo bakora byose ngo ari ibikorwa bituruka kuri RDF, ndetse bagaragaza neza ko basanze nta kindi bakora usibye kwishyikiriza FARDC. Ndakubwira aho bagereye muri FARDC ndetse naho baturutse, amwe mu magambo yabo turaza kuyakurikira bivugira cyane ibyago bagenda bahurira nabyo ku rugamba, ndetse n'uburyo FARDC yagaragaje ubushobozi budasanzwe mu mirwanire, bagahitamo no kurambika intwaro hasi bakishyikiriza FARDC. Turabigarukaho. Hanyuma yitwa General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe, yakiriye muri ntare Lushatsi umuyobozi mukuru wa MONUSCO yitwa James Swan. Bwana Varese Ndayishimiye na James Swan baje kuganira cyane ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ikijyanye no guhagarika intambara agahenge ku butaka bwa Congo. Nkwibutse James Swan aje mu Burundi mu gihe Burundi ukomeje gutera ingabo mu mitugu Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurwana na M23 twirwaneho. Burundi bahamya neza cyane ko abo ngabo ari u Rwanda ndetse ko ari ngombwa guhagarika iyi ntambara bitewe n'uko ubushotoranyi bwagabwe kuri Congo bukozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nta gihugu na kimwe ku isi kiramagana igihugu cy'u Burundi, ahubwo basa naho ibyo Burundi bukora bishyigikiye, mu gihe u Rwanda rw'urwarwo bwagiye rugaragaza neza cyane ko iki gihugu cy'u Burundi kugira kigarura amahoro muri Congo, ahubwo cyakomeje gutuma muri Congo hakomeza kuvuka intambara itoroshye. Nabyo turaza kwigarukaho uko bimeze. Hanyuma Amerika yo yishimiye cyane AGVM Plus minembwe guhagarika imirwano, ndetse icyatangajwe na Amerika ukimbaza nyikubwira. Uyu yitwa Perezida Joao Gonçalves Lourenço, perezida wa Angola, yageze i Kinshasa kwa Tshisekedi Tshilombo, aho basinyanye amasezerano akomeye cyane
inzu ya Lobito yashuwemwo agatubutse kandi igiye kuzura. Amakuru ahari nuko Lorenzo na Tshisekedi Tshilombo banaje kuganira ku bijyanye n'uru rugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Angola ivuga ko yanababajwe cyane cyane mu bishize no kuba ibiganiro zabiraga iwabo byo guhagarika intambara bitarigeze bitanga umusaruro. Waretse nkaza byose tukabijyamo duhereye iruhande tukamenya neza ibirimo kuvugwa byose ko bizakabaye nta na kimwe dusize inyuma. Uravuze uti ndabyemeye, nanjye ni uri umuntu mwiza, ndumungu wa Kamanzi uruhande ngo ikaze tuyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ngaho nyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina. Ibikomeje kuvugwa bikomeje gutera benshi kwibaza byinshi ku bijyanye n'uru rugamba ndetse n'uburyo intambara ikomeje kuba intambara y'umutsi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo imirwano nyirizina ikugwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi iri kuba mu gihe 23 byavugaga ko yarangije kugaba ibitse cyangwa se kwitegura ingamba frontlines hirya no hino mu bice bigana epfo muri Maniema ndetse n'igice kigana Makabora na Baraka ngo bajye guhangana bikomeye cyane na FARDC. Kumbe FARDC nayo ntabwo ari abana, basanze ari ngombwa cyane kwigisha isomo ya 23 bateguye intambara mu kirere ndetse no ku butaka. Wazalendo yari ifite position mu bice bya Fizi yatunguwe n'ibitero bitoroshye nkuko bitangazwa. M23 ubu ngubu yahise igenza agace ka Nkokwe na Bukumbirire. Imirwano akomeje kwa gatatu nkuko byagiye bivugwa ko hari imirwano yagiye iba muri kara karere, ariko se byagenze gute? Muri Wazalendo barwanye bakomeza ngibirindo zabo mu gace ka Malimba. Ubu ngubu ari mu bugenzuzi ngo bwa M23 bitumwanzi, mu gihe Masango igenzurwa mu gice kingana 3% byaho hagenzurwa na M23, Wazalendo ikagenzura 40%. Dore ko ibintu bimeze. Wazalendo ifite ibirindiro bikomeye cyane mu gice cya Malimba ndetse yari ifite n'ibirindiro bikomeye cyane mu gice kirahande rwa Masango ugana muri Ranze zigana Malimba. Nanone kuremeza ko M23 yagabye ibitero tariki 26 masaha y'igitondo kuri position 3 za Wazalendo. Wazalendo yahagaraye bwuma igerageza kwirwana kugira ngo itakaze ibice byinshi, ariko Malimba itijya mu bugenzuzi bwuzuye bwa M23. Nubundi ntabwo hagenzurwaga na Wazalendo, ni kwa kunda abantu bagaba igitsero mu gace runaka bagashyamo position icyo wakita mobile position cyo guhita ivanwe kimuka ikagenda. Ariko ahangaha hahise n'ubundi hongera kukatakwa na M23 aka gace barongera bakigarurira. Wazalendo ibura zose agacira gatakaza. Ibi byaje kubabaza cyane Abazalendo. Nkuko bivugwa rero, umutwe wa FARDC Wazalendo boherejwe mu duce twinshi kugira ngo bigarurire operato yose ya Uvira, Fizi na Mwenga. Niyo target bari bafite ko bajya muri operato hanyuma bakazagenzura igice cyose kigereye Uvira, no kuvuga ngo uturutse mu gice cya Poezero, bakaza kureba Fizi, no kuvuga ngo uturutse mu gice cya Rugezero Kenya, ukaza kureba na Mwenga mu gice kigereye Kamitunga ndetse na Itombwe. Ibi bice byose Wazalendo bayishora imbere. Hari impamvu eshatu zituma Wazalendo ijya mbere. Ya mbere, Wazalendo ntabwo babagira ni inyeshyamba ku nyeshyamba, bafite ngo ubuhanga n'ubushobozi bwo kurwanya intambara za kinyeshyamba kuko basanzwe batura mu mashyamba. Hari uburyo benshi batigeze batekereza ku maro Wazalendo kuri FARDC, ariko ngo abazi neza imiterere ya Kongo ngo FARDC ntiyari gushora runo rugamba, nayo igeze uyu munsi Rwanda ntiyari kuba ihageze itagira Wazalendo. Wazalendo iriya misozi bayimenyereyemo cyane cyangwa se barayizi cyane, bayibaye mu gihe kinini. Rero kutuma barwana kwandira ga leta Kongo byaje gufasha leta Kongo kuko FARDC ikurikira Wazalendo. Wazalendo yabanje gukanga kabone nubwo ngo Wazalendo itagira imbaraga, FARDC biri gufi kugitanga l'enfol kuri Wazalendo, bikarangira 23 bigiye bigora cyane muri intambara. Rero
nibo bari koherezwa muri Fizi, Mwenga ndetse n'igice cyegereye Uvira kugira bakomeze bakangakange M23 banacira inzira abarwanyi ba FARDC ngo baze ku mirongo y'imbere. Tujye muri Masisi, mujye muri Kivu Majyepfo bigikomeje ihangana rikomeye, gusa ariko sinava muri Minembwe nakubwiye yuko M23 ikivuga yuko Nyaruhinga akomeje kwibasirwa ku buryo bukomeye. Nyaruhinga FARDC ngikwereza indege za drone ndetse n'ibisasu biraswa n'imbunda za mortier bikarangira agace kabaye mu byago biremereye. Kuri ubu ngubu position ya M23 iri muri Nyaruhinga yarimuwe bitewe n'ibyo bisasu bituruka ku ndege za drone KT6 ndetse n'ibisasu bya rutura. Gusa M23 gatangaza na twirwaneho bagatangaza ko riko rishoka byose kugira ngo umwanzi atazabavana mu zimbo, bizeye ko bashobora kuzamutsinda ndetse no kumagarika ku buryo bwuzuye, nubwo ngo bigiteye impungenge zikomeye. Nyaruhinga na gace katari kure cyane ya Minembwe, bivuze ko FARDC iri gutera ishaka kwerekeza Minembwe n'ubundi. Tuze muri Katoyi ya Masisi. Muri Masisi naho hakomeje kuvugwa urugamba rubi cyane kuri FARDC ndetse na Wazalendo, kimwe n'uko n'abagabo b'intambara kuri 23. Uretse gato mu gihe abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bagabaga igitero baturutse mu gice cy'Akazinga begereza igice cyegereye Rubaya, ubwo harimo na Katoyi, Kinigi n'ahandi, amakuru yemeje ko M23 isipanga uburyo izabasubiza inyuma. Muri ubwo buryo rero igitero cyabereye muri Katoyi cyaba igitero gikomeye. Katoyi ni umujyi uri strategique cyane, uri gufi cyane bwa Ngungu n'undi na gace kegereye Rubaya. Amakuru yemeza ko Wazalendo na FARDC babaye nk'abinjira muri Katoyi, maze M23 ikibimenya itangira gukora ibishoboka byose ngisubiza inyuma Wazalendo. Tariki 24 amakuru aremeze ko hagiye habimirwa ikomeye cyane, ibyaje kurangira FARDC na Wazalendo basubijwe inyuma, ariko nyuma y'urugamba rutoroshye. M23 itangaza yuko yabanje kuraswa Gitunguro na Wazalendo, mu gihe Wazalendo ahubwiye bwayo itangaze ko yagabwe igitego Gitunguro na M23. Niki kivugwa rero? Katoyi centre ubu haragenzurwa bukomeye ndetse na gace kagirimo ubuyobozi bwa Katoyi muri Masisi. Ubu harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba AFC23 kuva ku munsi wo kuwa kabiri, nk'uko byatangajwe n'umuntu uhagarariye ubuyobozi bwo muri Katoyi, yemeza ko inguni zirimo Wazalendo barangije kwirukanamo Wazalendo. M23 igiti ishinga amatako muri Katoyi, kandi ibyo bikaba kugaragaza neza uburyo ngo M23 muri Katoyi ihagaze neza, ndetse ko Wazalendo itaraza kongera gushoboka ko iza kwigarurira agace ka Katoyi nk'uko kari gafitwe nayo. Katoyi na gace kari strategique cyangwa se na gace k'ingenzi cyane muri Masisi wegereye igice cya Rubaya. Birumvikana agace n'ubundi bivuga yuko FARDC na Wazalendo bifuza kwisubiza kwigarurira ngo akambure M23, gusa bikaba bigoranye. Nk'uko rero bitangazwa na none, Wazalendo FARDC bakimara kwamburwa cyangwa se kuraswa bikomeye cyane na M23, commanding post iri Walikale yagurukije indege ebyiri za kajugujugu za gisirikari ziraza zerekeza mu gice cya Masisi. Abatuye mu gice cya Lubesheberi ngo bazibonye ku munsi wa tariki 26 ku isaha ya saa 5 n'igice. Izi kajugujugu byasaga nkaho ziteguye gukora igikorwa cy'intambara. Nk'uko abatuye Rusheberi bavyemeza, zaje inumbero ari kwerekeza mu byerekezo kw'iragwa imirwano, ngariko mu by'akanya gato babona zongeza kase zisubiye inyuma. Bamwe babanje kwibwira yuko ngo bwaba ari uburyo bwa surveillance cyangwa se ubugenzuzi n'ubutasi, ariko abandi bati ntabwo FARDC yajya gukora ubutasi ngikoresha kajugujugu za gisirikare n'ukuntu zihinda, ahubwo bakoresha drone n'ubundi basanzwe bakoresha nka CH4 cyangwa se Wingilungu 2, ntabwo bajya gukoresha indege za kajugujugu z'ibitero. Andi akemeza yuko ngo zari indege zigiye kurasa kuri position za M23 kujya basubira inyuma. Amakuru rero yatangajwe n'umwe mu basikari ba FARDC ukorera muri Masisi, yavuze yuko igitero cyapanzwe tariki 26 cyo mu kirere cyasubitswe n'itegeko cyaturutse Ikisangani. Ikisangani bayisamagara commanding post yo Walikale yuko bakwiriye kwirinda gukoresha izi ndege za kajugujugu ngo mu gihe bari kurwana na M23, nyuma kwikanga ko M23 muri Masisi yafite ubukurinzi cyangwa se ibikoresho byo guhanura indege, kandi kajugujugu zikari zimwe mu ndege cyane zoroha guhanura cyangwa se kurasaho.
kuko ziba zitari na kure cyane ugereranije n'izindi ndege zinyaruka kandi zikagenda mu buryo bwihuse zikagenda no ku ntera ndende, ndavuga ubujya hejuru. Aha rero bikaba ngo byasabye ko bitondera cyane cyane koresha izi kajugujugu. Urabizibuka igihe izi kajugujugu zagwaga ku kibuga cya Kigoma ko nabikubwiye, izi kajugujugu zije gutanga renfort cyangwa se umusada kuri FARDC, gusa kugeza amagingo aya ngaya ntizakoreshwe cyane mu gisirikari ngo zigabe igitero. Ariko kandi nanone itsinda ry'abasirikare ba FARDC bari baturutse Rutoboho bakaza berekeza Kazinga, bakaba Kazinga basa n'abagana mu nzira zigana Kinigi ndetse na Katoyi. Kugeza ubu ntabaramenyekana neza icyo biteguye gukora nyuma y'uko bambuwe agace cyangwa se imidugudu bari mu ya Katoyi, niba nabari gupanga urugamba cyangwa se bashyize mu bikorwa agahenge gateganywa na Doha process cyangwa se inzira ya Doha. Reka tuve muri Masisi nkujyane nanone muri Sud Kivu ho muri Fizi, wimenyere ngo bimeze gute nyuma yuko bahanuye drone ya M23, drone kamikaze, drone y'ingenzi cyane yakoreshejwe mu bitero maze FARDC ikayimananura. Bakaba barakomeje kuyereka abaturage ba Kongo n'isi yose muri rusange kari igihombo bateje M23, reka ari drone itabura byibura amadolari munsi y'ibihumbi 20. Ubu rero amakuru aremeza yuko banatangiye gukora mu basirikari babo atari kubarasa, ahubwo kubakonvinka bikarangira abasirikari bashyize intwaro hasi bakereza FARDC. Amakuru aremeza ko abarwanyi benshi batwirwaniye M23 bavuye ku ruhande rwa M23 bakaza ku ruhande rwa FARDC bagaragaza ko barambiwe kwa mu ruhande rwa twirwaneho M23. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zitangaza ko abarwanyi 13 batanzwe nk'abahoze ari abanyamuryango ba twirwaneho M23 Red Tabara misozi miremire yo mu gace ka Fizi bitanze, they surrendered, bihereje FARDC ndetse na Wazalendo. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa za kabiri cyangwa se ibikorwa bya Sekora 2 muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Legan Mbuyi Kalonji, ibikorwa zo kwitanga byabereye mu duce twa Abala, Mulima na Kimete nyuma y'ibikorwa bya gisirikari byabereye muri ako gace wide. Abala, Mulima, Kimete ni ibice byagiye bigabwaho ibitero bikomeye cyane na M23, bikarangira M23 yisubije inyuma imbimbiko ikazamuka Kibuno mu maguru, ikaba itarigeze na rimwe yigarura iyo midugudu nubwo agerageje inshuro nyinshi bigabaho ibitero ngo irebe ko iyo midugudu yayisubiza cyangwa se iyo midugudu yaba iyabo. Bisa nkaho byanze, imidugudu ngubu igenzurwa n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo. Aho rero niho bakiri bano basirikari baturutse muri M23 twitwaneho nyuma yo kuva ku ruhande rwa M23. Abo bagabo 13 bashyikirijwe umuyobozi wa operation Sokola 2 muri Sud Kivu, Colonel Michel Apoko Bangala. Nkuko bivugwa n'iyi nkuru, 10 muri bo bajyanywe mu biro by'umuyobozi by'ubuyobozi kugira ngo bahabwe intwaro zo kwitwara neza mu gabarwanyi 3 bagezeyo barwaye, boherejwe kandi mu bitaro kugira ngo bitabweho. Dore uko byagenze. Abarwanyi 13, batatu muri bo baje ari abarwayi barembye bitajyanwa ku bitaro kuvurwa. Nyuma 10 bagenda ku buyobozi bwa Sokola 2 kwa Bwana Colonel Michel Apoko Bangala kugira ngo batange intwaro zabo, nabo kandi bakomeze kubashimira ko bitanze neza cyangwa se bakoze igikorwa cyiza, kugira ngo kandi banabazwe niba bifuza gukorana na FARDC nk'abarwanyi cyangwa se bashaka gusubira mu buzima busanzwe. Ibi nibyo rero byavuzwe kuri iyi ofisi ya Sokola 2 muri Kivu y'Amajyepfo kwa Apoko Bangala. Ingabo zivuga ko umwe mu barwanyi bashyize intwaro hasi ari umusore wo mu muryango w'abanyamurenge wahoze ari umwe mu bagize umutwe witwaje intwaro wa twirwaneho. Uyu nguyu niwe watanze ikiganiro avuga yuko ngo nk'abanyamurenge batangiye kumenya neza ngo impamvu y'iyi ntambara. Yavuze ko umutwe wa twirwaneho icyo warahagurukiye kurwanya atari kirimo gukora kuri ubu ngubu, ndetse ngo bose bagiriye mu cyo yavuze ngo n'ubushukanyi bashyizweho n'igihugu cy'u Rwanda. Akavuga yuko ngo yihisemo kurambika intwaro hasi kuko abona ko intambara irimo kurwanya cyangwa se kurwana n'u Rwanda n'igihugu cyabo ari intambara idafite ikisobanuye na gikeya. Undi yahoze umurwanyi yasabye abagize M23 kureka urugamba rwitwaje intwaro bagashaka ko amahoro ngagaruka mu gihugu cya Kongo. Muri make kuri bo babona ko abantu batari umutekano muke atari FARDC cyangwa se leta ya Kongo cyangwa abarundi, ahubwo ari M23 na twirwaneho. Niyo mpamvu bamagarira abagenzi babo gushyira intwaro hasi maze bagafatanya kubaka igihugu no guharanira amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimba witegereze neza aya mashusho imbere yawe,
itangiye agaragaza nyine FARDC bayerekana drone bamananuye nk'igisigazwa cyayo, agakomereza kuri aba barwanyi uko 10 bagaragaye 13 bagaragaye bavuye ku ruhande rwa M23 twirwaneho. Zongeye kwemezwa yuko aba barwanyi hari bagenzi babo bifuza ko baba muri intambara. Ikibazo ngwaza ni kimwe, mu bihe byashize mu ntangiriro y'uno rugamba twabonaga abarwanyi benshi abasirikari ba FARDC bihereza M23, ariko amezi abaye menshi nta murwanyi cyangwa se umusirikare wa FARDC tubonye wihereza M23. Oti oya, twabonye aba Wazalendo na FARDC nubwo barwanira hamwe si bamwe gusa, ariko twabonye abasirikare benshi ba M23 bacika M23 bakihereza FARDC. Twanabonye abasirikare benshi ba M23 nabo bamanika amaboko no muri Minembwe na mbere yuko hafatwa mu gice cya Mikenke bareka intwaro zabo bakihereza FARDC. Hakibazwa ibintu bitatu, iki kiri kwa kugira ngo abarwanyi ba M23 twirwaneho barambika intwaro hasi bereze FARDC. N'umwotso w'intambara, n'ugusobanukirwa cyangwa n'ugushuka. Abandi batesha abingi bishobora kuba ari umutego, ari video zazahimbahimbwe atari abarwanyi ba M23 kugira ngo ahubwo akomeje kuyoza uburari bayoza abandi basirikari. Wowe ubwa wibonute abarwanyi koko twakemeza ko ari M23 iri gutakaza, yaba yaratangiye kugaragaraho ko ibyikora atari byo, kari gutuma abarwanyi bayivaho, cyangwa n'ubundi n'abarwanyi bari muri M23 ariko batari bayikunze. Urabibona gute? Mbwira kuzuma muri comment. Nyuma rero nkuko bigarukwaho muri Congo mu ginambara ikomeje, ni nako kandi akomeje za diplomasi yo gushakisha uburyo intambara muri Congo yashyirwaho akadomo. James Swan ayoboye umuryango wa MONUSCO cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri Congo MONUSCO mu kugarura amahoro. Akaba rero ari yageze i Bujumbura mu Burundi kwa Evariste Ndayishimiye ngo baganire. Ku rukuta rwa Ntare Rushatsi House handitswe aya magambo ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyakubahwa General Neva yakiriye mu birori mu nzu cyangwa se mu nzu ya perezida Gitega Palace Bwana James Swan, numwe yari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Imbere ya Bwana Shankshia, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo bari abayobozi batatu bahuye, Shankshia ndetse na James Swan bari kumwe na His Excellency General Neva Evariste Ndayishimiye. Ati iyi nama yabaye nyuma yo gushyirwaho cyangwa se inama yabaye nyuma yo kwashyirweho umwanya wo kuganira ku nshingano za MONUSCO n'ibikorwa bikomeje gukorwa mu gutanga umusanzu mu guturisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice cyayo cy'iburasirazuba, ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro arambye mu karere. Mwibutse James Swan, itsinda ahagarariye rya MONUSCO rifite inshingano enye muri iyi minsi. Iya mbere ni ugushyira mu bikorwa umwanzuro 273 27773 ndetse n'umwanzuro 2808 urimo ariko nanone itegeko cyangwa se ibwiriza ryo gushyira mu bikorwa umwanzuro wa mbere no guhangana n'imitwe yanga gushyira intwaro hasi. Ikindi cya gatatu bafite muri Kongo ni ukurinda abasivili. Icya kane kuri ubu ngubu ari nacyo kibazwaho cyane ngo ni ihagarikwa ry'intambara cyangwa se kuzana agahenge mu gihe cy'imirwano, ari wari kugenzura bwo gufata kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'aka gahenge. Gusa kibazwa uburyo MONUSCO ifite izo nshingano zose izabihuriza hamwe. Mu gihe mwemererwa kurasa, ahandi irasabwa kugira ngo iyobora agahenge. Mu gihe ahandi isabwa gushyira mu bikorwa umwanzuro 273 usaba M23 mu bice byose igenzura, baza no ku ruhande rwo kugenzura ituze. Hakibazwa ngo bigenda gute? Guhura na Evariste Ndayishimiye uvuga ko iyi ntambara igwatinga muri Kongo ari intambara yiterwa n'umuturanyi mubi wa Kongo, ndetse unagaragaza ko kujya kare gatekane bigomba kuba biturutse kuri Perezida Kagame, ndetse ngo na Tshisekedi Tshilombo bagomba kumva neza ko bagomba guhagarika ihangana. Haribazwa ikiraza kuva muri bino biganiro, gusa nta cyavuzwe, tuzahenda kubimenya amasaha ari imbere, sibyo? Yitwa MCVE Plus cyangwa se AGVM Plus, ni ihuriro ryashyizweho na n'inama cyangwa se muhuro wa Doha wemeza ko agomba gushyirwaho ihuriro itsinda ryo guhashaka uburyo hahagarikwa imirwano ku butaka bwa Kongo, rikaba rihuriza hamwe ingabo zitandukanye zirimo za MONUSCO, hande rwa FARDC, M23 ndetse n'abandi bashobora kugira uruhare muri kino kibazo, hari ntabo muri ICGLR.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zakiriye kwa gatatu tariki 23 Kanama 2026 ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura bukozwe n'itsinda rishinzwe kugenzura ibikorwa bya gisirikare AGVM Plus murasazo bwa Congo, bavyakiranye ishema ndetse n'ibyishimo. Nk'uko itangazo ry'intumwa ya Amerika Mossad Balosser bivuga, igikorwa cya mbere kibanze kigaragaza intambwe ifatika mu gushyira mu bikorwa ivy'impande zihanganye zasezeranye mu rwego rwo guturisha akarere no gutuma intambara ishyirwaho akadomo. Washington yizera ko imikorere myiza y'ubu buryo izafasha mu gushimangira icyizere hagati y'abaturage, kunoza uburyo abaturage babungabungwa ndetse no guteza imbere uburyo burambye bwo gukemura amatati, ibibazo byo muri Congo bikabonerwa igisubizo. Nk'uko bigaragara rero AGVM Plus ikaba ikomeje gushimirwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego ubu ngubu babona ko ibintu biri kugenda bijya mu buryo, ndetse bafite n'icyizere yuko nta kabuza ibyemeranijwe bizashyirwa mu bikorwa bidashyize kera bidatevye, hanyuma urasezwa bwa Congo bugatekana. Kuba ibikorwa byo kugenzura agahenge bikomeje, bamwe babibona nk'urwego rw'ubutasi ahubwo, kuko AGVM Plus nubwo ikorwa gutya iri mu kwakwa MONUSCO cyane kurusha ahandi, kandi MONUSCO iri mu kwakwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane kurusha ahandi. Bishoboka cyane ko ngaba bashobora kuba bari gutatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bamenye neza ko ibintu bw'ibiri kugamba ni bande bari kurwana gutse, ni bande bakomeje kuba bagashoza ntambara, ari nabashobora guhita bibasirwa. Gusa igitangaje ngo nuko bishoboka cyane ko atavuga ko ari FARDC cyangwa se Leta ya Congo bishobora kurangira n'ubundi ibyo bishyize kuri 23 bikazazanira ikibazo gikomeye M23 twirwaneho. Diplomasi y'Abanyamerika yagaragaje ubufatanye bw'abafatanyabikorwa inashimira kandi inkunga y'ibikoresho n'imikorere yatanzwe n'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Congo MONUSCO muri kino gikorwa gikomeje gukorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ari na Amerika ivuga yuko ubu ngubu byongera kugaragaza neza cyane uburyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rikomeje ndetse n'icyizere Amerika ifite ku kurangiza aya matati. Yitwa Perezida wa Angola ni João Concalves Lourenço yageze i Kinshasa ku butumire bwa Tshisekedi ariko nk'umuhango ukomeye. Ni Perezida wa Angola João Lourenço wavuye Rwanda mu gitondo ajya mu ruzinduko rw'akazi rw'amasaha make i Kinshasa. Ku murongo w'ibyigwa wamujyanye nyine muri Congo, ntari gusinya amasezerano ahuza Repubulika ya Congo n'umuhora wa Lobito bafatanije na Angola, ndetse no guhura na mugenzi wa Congo Félix Tshisekedi Tshilombo ku mubano w'ibihugu byombi n'ibibazo ibihugu byombi bihuriweho, by'umwihariko ariko ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Perezida wa Congo Félix Tshisekedi Tshilombo yatangaje ku wa gatatu tariki 23 Kanama i Kinshasa ko asinya amasezerano yo kongerera agaciro umuhora wa umuhanda wa gari ya moshi wa Diolo Sakania n'igice cya Lobito Corridor mu ruzinduko rwa mugenzi wa Angola João Concalves Lourenço. Nkuko bigarukaho uyu murongo cyangwa se iyi nzira ifite uburebure bwa kilometero 1004 n'igice, ugamije guhuza Diololo ndetse na Sakania, ukanyura cyane muri Kolwezi, Tenke na Lubumbashi. Nkuko Félix Tshisekedi abivuga, amasezerano ateganya ishoramari ry'amadolari agera kuri miliyari 1,558 mu bushakashatsi, gusana, kuvugurura no kwagura, gukoresha no kubungabunga ibikorwa remezo bijyanye n'iyi nzira ya gari ya moshi cyangwa se inzira y'indarayi iri kubakwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihuza biriya bice kumbwiye haruguru, ukongeyeho nyine n'inzira ya Lobito. Ubwo buryo buteganijwe mu gihe cy'imyaka 30 ayo ibikorwa remezo bigomba kwegurirwa Leta ya Congo hakurikijwe amasezerano muri rusange. Félix Tshisekedi yanavuze ko aya masezerano atari ukwishyira mu maboko ya Société Nationale des Chemins de Fer du Congo CNCC, kandi ko adashyiraho uburyo bwo kwiharira gari ya moshi, ahubwo asobanuye ko CNCC izakomeza kugira uburenganzira bwo gutwara abagenzi ndetse n'uburenganzira bwo gutwara ibicuruzwa, ariko bizose bigenzurwa na leta nyirizina. Umukuru w'igihugu cya Congo yagaragaje ko ikigo cy'ubucuruzi kizafata inkunga y'umushinga n'ingaruka zijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu, nta ngwate z'ubutegetsi, inkunga y'ibikorwa cyangwa se ingwate z'amafaranga make aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo niyo azashyirwa muri uyu mushinga nyirizina, ariko ibindi byose bizajya biva mu byaturutse nyine muri iyo mihanda. Nk'uko bivuga, Leta ya Congo igomba kugira nibura 10% by'imari shingiro y'ikigo cy'umushinga, kandi ikabona amafaranga yo kwishyura angana na 7.5% by'amafaranga yinjira buri mwaka yinjijwe n'ibyo bikorwa remezo.
uretse gutwara amabuye y'agaciro, Tshisekedi yavuze ko yifuza gukora Lobito Corridor nk'umurongo ugenewe gutwara ibikomoka ku buhinzi, inyongeramusaruro mu nganda, hydrocarbons, ndetse n'amakontineri n'ibicuruzwa bikoreshwa mu bucuruzi. Muri make Lobito Corridor ntabwo izabangiza gusa itwara amabuye y'agaciro, ahubwo ishobora kujya iva muri Kongo ihetse amabuye y'agaciro, andi makontineri ahetse nk'ibicuruzwa cyangwa se ibikomoka ku buhinzi byo muri Kongo babijya kubicuruza ku isoko mpuzamahanga nko muri Amerika. Mu gihe nanone kandi ishobora kujya ihaguruka muri Lobito, ihaguruka muri Angola ku cyambu ipakiye, ndavuga gari ya moshi, kontineri zimwe zipakiye ibicuruzwa bigomba gukoreshwa mu bucuruzi, bavuga ngo imari abashoramari baranguye muri Leta zimwe za Amerika n'ibindi bihugu, igapakirirwa aho ngaho, maze gari ya moshi kabigeza aho igomba kugera binyuze muri iyo nzira ya gari ya moshi bari kubaka. Muri make corridor ya Lobito izaba isoko y'iterambere rikomeye cyane rya Repubulika ya Kongo, niko Tshisekedi Tshilombo abitangaza. Gusinya amasezerano bije mu gihe Kinshasa na Rwanda bigamije gushimangira ubufatanye bwabyo mu bukungu n'umutekano, cyane cyane ku bijyanye na Lobito Corridor n'ibikorwa byo kugarura amahoro mu karere. Wibuke ko Kongo yabwiye Leta zimwe za Amerika bwa Joe Biden ko Lobito Corridor itazubakwa mu gihe yose tazatangira, mu gihe umutekano utari waboneka muri Asazo bwa Kongo. Ni nk'agatego Kongo itega Leta zimwe za Amerika. Ubwo usibye n'umuhora wa Lobito n'ubucuruzi y'agaciro bwemerewe abanyamerika muri Kongo ngo ntibushoboka mu gihe muri Kongo nta mahoro ariyo, none na Lobito nayo ni Kongo kandi Amerika ibishaka vana bwangu. Nacyo wumvamo ngenda cyumva. Dukomeze tegereze ijya mwasari imbere aduhakiye cyangwa se nk'isiri imbere ihatse, tujya tumenya byinshi mu gihe muri Kongo n'ahandi muri rusange ibikorwa vy'imirwano, ibikorwa by'iterambere, ubucuruzi, shoramari n'ibindi byose bikomeje gukorwa. N'amakuru abavugwa tukugezaho tuba twaguteguriye, ujye ukomeza kubana natwe. Genda umungu wa Kamanzi, Rwande, ugubwe neza, ibihe byiza, amahoro, imigisha n'amahirwe, amafaranga ndetse n'ubuzima nibyo mwifuriza. Shalom.